Ngo okay, murakaza neza kuri YouTube channel yanyu ya Ira Official nk'uko mubizi na Mungu wanyu Iradukunda Jiva ubaha inkuru zigiye zigezweho. Ku munsi w'ejo murabyibuka ko yari umunsi wo kwibohora, yari wo munsi mukuru wo kwibohora aho Perezida Paul Kagame yaje kubavuga ibintu byinshi tugiye no kubigarukaho. Reka dutangire gutya rero ku munsi mukuru wo kwibohora tariki 4 Nyakanga 2025 cyangwa se tariki 4 Nyakanga ubundi nk'uko bizwi, Perezida Paul Kagame yavugiye kuri Stade Amahoro hari muri Kigali imbere y'abaturage n'abayobozi n'inshuti z'u Rwanda. Dore bimwe rero mu by'ingenzi yaje kubavuga. Yavuze ko u Rwanda ruhagaze ku mahitamo yo kubana mu mahoro. Yavuze ko amahoro atari ibintu bisanzwe ahubwo ari amahitamo abanyarwanda bakoze. Anemeza ko igihugu cyahisemo kubana mu mahoro kandi kizaguma muri iyo nzira uko byagenda kose. Yaje kubavuga ko politike idatandukanya abaturage. Kagame yavuze ko igihugu cyubakiye kuri leta ikorera bose nta vangura kandi politike ntigikoreshwa nk'igikoresho cyo guheza bamwe cyangwa kugirira nabi bamwe. Yavuze ku bwigenge bw'amagambo haba n'akarasisi. Yagaragaje agaciro gakomeye k'urubyiruko, ashimangira ko igihugu kimeze neza kandi gikomeye kurusha uko byari bimeze mbere. Abwiriza urubyiruko ko rufite inshingano yo gukomerezaho bagejeje. Yakomeje avuga ko kwibohora nyako bitangira iyo urusaku rw'imbunda rugabanutse cyangwa rutagihari. Ashimira abasirikare n'abapolisi bakoze akarasisi ku butwari bagaragaje intambwe igihugu cyateye. Kandi yaje kubavuga agaciro k'abanyarwanda. Mu ijambo ryahawe umwihariko yagize ati agaciro abanyarwanda bafite kari muri twe, nta muntu n'umwe ushobora kukatwambura. Igihugu cyacu kiratekanye kandi kizakomeza gutekana uko byagenda kose. Ni ibintu ubona ko nyine yarabishimangiye, yavuze ahagazeho. Hano dufite ingaruka n'ubusobanuro. Hari ingaruka nziza ndetse n'ubusobanuro bwazo. Kubaka igihugu kitagira ivangura. Perezida yashimangiye ko ubuyobozi muri iki gihe bwita ku bwisanzure, agaciro n'umutekano w'abaturage bose. Hari n'indi ngaruka nziza, kwiyubaka nyuma ya Genocide. Uyu munsi wakurikiye ibirori byo kwibohora ku nshuro ya 31, bigaragaza ko nyuma y'imyaka 30 RPF inkotanyi yafashe ubutegetsi, igihugu cyateye imbere cyane, inganda, imiturire, ibikorwa remezo n'umutekano. Hari n'indi rero ngaruka nziza yo gusigasira amateka n'agaciro. Ingaruka yo gusigasira amateka n'agaciro ni ubutumwa bukomeye cyane cyane ku rubyiruko ruvuka nyuma yo kwibohora cyangwa se nyuma y'ibohorwa. Rwasabwe gukomeza urugendo rwo kubaka igihugu, gushyira hamwe no gukunda u Rwanda. Reka rero inkuru yacu dusoreze aha ngaha. Ndakeka amafoto mwayarebye. Ubu u Rwanda rwaribohoye pe. Ciao ciao rero, ndabakunda. Ariko kugenda ukora subscribe. Iradukunda Jiva nk'ibisanzwe.